Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Intumwa y'Igadi muri Sudani y'Epfo bwana Odinga yatangaje kuri uruzinduko rw'ejuba rwabaye amahoro, ariko hamya ko ubutegetsi bwa Salva Kiir utegetse igihugu butamwemereye kubona na Riek Machar ufungiwe mu rugo nk'uko yari yabitumwe na Perezida William Ruto wamwohereje. Uyu munyapolitiki wo muri Kenya mbere yo kugejejwe ngo banje kujya kubona na Perezida Museveni wa Uganda. Ikinyamakuru Trip Report cyavuze ko bwana Odinga yavuze ko akimara kuganira na Perezida Salva Kiir anahamya ko ibiganiro byabaye byiza. Yamubwiye ko niba ashaka kubona na Riek Machar ufunzwe ugomba kubanza kubaza Perezida Museveni wa Uganda. Odinga avuga ko mu gutaha yanyuze kwa Perezida Museveni akamubwira uko urugendo rwagenze, anamwongorera ko bamubwiye kumusaba uburenganzira bwo gukorana na Riek Machar. Hanyuma Perezida Museveni amubwira ko agomba kuvugana na Perezida Salva Kiir. Riek Machar ashinjwa n'ubutegetsi bwa Salva Kiir kugambira guri ku butegetsi akoresheje imbaraga za gisirikare. Uganda mu kwezi kwa gatatu gushize wereje ngo muri Sudani y'Epfo ko ifungo rya Machar ryafashwe nko gutangiza intambara muri iki gihugu kimaze imyaka 7 cyemereje guhagarika intambara ariko byanze. Hanyuma kandi abanya-Uganda bifatiye mu gahanga umukuru w'idini ya Islam muri icyo gihugu Sheikh Shaban Ramazani Mubaje wasabye ubutegetsi gufunga urubuga rwa Tik Tok bitewe n'imikoreshereze yarwo idahwitse, avuga ko ari mbi kurusha Facebook kandi yaragaritswe mu gihugu. Ikinyamakuru Daily Monitor ko umukuru w'idini ya Islam muri Uganda yavuze ko bakoresha Tik Tok ari imburamukuru zirwa ziryanisha abanya-Uganda gusa. Mufti Shaban Mubaje kandi yagaragaje impungenge tewe n'abayobozi b'idini bakoresha Tik Tok mu gukwirakwiza ibitekerezo bibi binabanye n'ukuri ku idini ya Islam bayobya abayoboke bayo. Ibihugu byinshi biri gushaka uburyo byashyiraho ingamba zikarekeye zikumira Tik Tok mu kugabanya ibyaha guteza abayikoresha cyane cyane abakiri bato. Ibyo ni nka Kosovo, North Macedonia, Serbia n'ibindi bigaragaza ko abana bakomeje kugirwaho ingaruka n'urubuga rwahanzwe na yangiye ubu rukoreshwa n'abarenga miliyari 1.5 ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho Tik Tok ishinzwe gukoreshwa mu gutata igihugu, mu gihe hari n'ubwo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wayikozeho iperereza ku bijyanye no kwivanga mu matora muri Romania. Mu bihugu bimaze kuyihagarika harimo Ubuhinde bwabikoze 2020, Afghanistan yahagaritse 2022 na Albania mu kuza ko umwaka ushize. Ibindi bihugu nka Australia, Ububiligi, Canada, Denmark, Nepal n'Ubuholandi byafashe ingamba zo kwihagarika gukoreshwa mu bikoresho byose bya leta. Umunyamategeko uharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda Nicholas Opio yabwiye Daily Monitor ko guhagarika urubuga byaba bihabanye n'uburenganzira bw'ibanze bw'abanya-Uganda. Hari abandi banyamategeko bavuze ko babangamirwa n'imikoreshereze ya Tik Tok yajya mu nkiko kurega abayikoresha nabi aho gufungira abayikoresha neza. Mu burakari hari impirimbanyi z'abanyamategeko zavuze ko Mufti wa Uganda bwana Mubaje ashaje atazi ibyabavuga, bamwibutsa ko Uganda atari inzu y'umuntu ayobora uko abyutse, bakwiye kuburwa n'itegeko nshinga. Hari abadepite basanzwe bakoresha urubuga muri Uganda bavuze ko abanyedini bakwiye kwigisha abayoboke babo ko bakoresha neza imbuga nkoranyambaga bakareka guca igikwanga buri kintu cyose n'igifungwe. Ikinyamakuru Daily Monitor ko umunyedini yanenzwe bikomeye kuko uretse kuba bavuga ko umuntu w'imyaka 70 ashaje ku buryo atakijyanye n'igihe, ngo yakaba yazi ko ari abantu batunzwe no gukoresha Tik Tok akareka kuvangavanga iby'abanya byose. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida William Samuel Ruto akomeje iterana ry'amagambo hagati ye na Rigathi Gachagua zamwungirije. Kuri iyi nshuro Ruto yavuze ko Gachagua yamwatse miliyari 10 z'amashiringi ngo akunda mushakira igitinyiro mu karere ka Mount Kenya cyangwa se yabyanga akazategeka manda imwe rukumbi. Bwana Ruto yavuze ko yanze ritesha mutwe kanga kuyatanga. Perezida Ruto yavuze ko nyuma y'amatora yamwimikanye na Gachagua yatangiye kuba umurakare w'indashima, atangira kwiyenza kuri buri wese ndetse agatera ubwoba bari muri guverinoma ababwira ko bazakubitwa n'inkuba itagira amazi mu kwa 12 umwaka ushize. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditse ko Perezida Ruto yakanye ko atari uri inyuma y'umugambi wo kweguza wari Vice Perezida Gachagua, ko byatangijwe n'abanyamategeko akabanza kubibuza bakamubwira ko yabyanga byemera agomba kweguza Gachagua akageraho akabareka bikarangira bamwirengeje. Ikinyamakuru The Kenyans cyanditse ko Rigathi Gachagua nawe yatangiye kunyumuza ayo makuru yatangajwe na Perezida ko yabaratangiye guteza ubwega mu nteko ishinga amategeko kugira ubwo bamweguje. Bwana Gachagua atumenye neza ko kubeshya ari uburwayi bwo mu mutwe. Ayavuga ko ibeshya rya Perezida Ruto bigaragara ko atari ibisanzwe ahubwo ari uburwayi yifitemo. Uyoboza ari numero 2 mu gihugu yavuze ko igihugu cya Kenya cyagushije ishyano kuva cyagira Perezida ubeshya nka Ruto, kandi ko ari ikimenyetso simusiga ko ntacyo ashoboye nta n'icyo azamarira abaturage. Ni ubwa mbere Perezida Ruto watangira uruzinduko mu karere ka Mount Kenya wa Gachagua yagize icyo avuga ku mugaragaro ko yeguzwa rye, ngo yarwanagana buri wese kandi yamubaza impamvu agasanga ntacyo afite cyo gusobanura. Rutavuga ko Gachagua yamusabye miliyoni 10 zo gutanga muri Mount Kenya atabyemera akaba yemeye gutegeka manda imwe, undi ngo yanga kuyatanga. Nibwo abadepite bamuhagurukiye kugeza ubwo intebe ye bayinyeganyije akegura. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan yateguje ko abantu bose bazagireza guhungabanya amatora yo mu kwezi kwa 10 uyu mwaka bazicuza icyatumye bavuka inzego zizabitaho ku buryo bubabaje. Mu ijambo yagejeje ku baturage ku munsi wo gusoza igisibo cy'abayisilamu, Madame Suluhu yavuze ko igihugu kizakora ibishoboka byose kikarinda ubusugire bwacyo. Iye mu banyamadini bashobora guhungabanya amatora bitwaje imyemerere, ivuze ko batazamenya ikibakubise.
ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Madame Samia Suluhu Hassan yavuze ko yarahiriye kurinda abaturage atazihanganira umuntu wese ushobora kuzitambika iki gikorwa agateza imvururu mu baturage. Amatora ya perezida muri Tanzania mu kwezi kwa 10 mu mwaka ari ku ishyaka Chadema rimaze igihe rivuga ko niyadahinduka amategeko agenga amatora mbere yayo atazaba mu bukangurambaga ishyaka ryatangije. Atavuze amazina uyu mutegetsi mukuru muri Tanzania yamenye abanyamadini bashobora kuvangira igihugu bigisha amacakubiri. Yavuze ko amadini adakwiye kuba akinirwamo politike, bakwiye guhora bigisha abaturage ubumwe. Hari abanyatanzania baherutse kuvuga ko batanyuzwe n'amatora y'inzego z'ibanze ya 2019. Perezida Samia yavuze ko amakosa yabaye yose yakosowe bitazasubira kubaho. Perezida wa Tanzania yasabye abaturage kwibuka ko ubumwe bwabo bukwiye guhora buri imbere y'ibindi bintu byose kuruta izo za politike abantu baryaniramo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatse ko abaturage mu gihugu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bamaganye umwanzuro wafashwe na guverineri wa gisirikare muri intara wo gushyira mu kiruhuko cy'agahato abakozi ba leta bose bari mu bice bigenzurwa na M23. Radio Okapi yavuze ko abaturage basanga abakozi ba leta badakwiye guhanirwa ikosa batagizemo uruhare kuko atari batumye M23 ifata ibice bya Nord Kivu. Abarebera hafi ibintu bavuze ko umwanzuro wa guverineri General Major Evariste Kakure uca amarenga ku butegetsi bwa Kongo Kinshasa nta cyizere bufite ko buzisubiza ahantu hose hafashwe na M23. Itangazo ryashyizwe hanze na guverineri wa Nord Kivu, igice gifitwe na leta rivuga ko abakozi bose batari mu cyerekezo cya Beni ahari ibiro by'intara by'agateganyo kubera impamvu zikomeye bashyizwe mu kiruhuko. General Kakure yavuze ko ikiruhuko cy'itegeko kije uko bashaka guhuza ubushobozi bw'intara n'abakozi yakoresha uko ubukungu bwahuye n'ikibazo uko igice kinini kiri mu maboko y'inyeshyamba. Uyu mutegetsi yavuze ko abantu bose bahembwaga nk'abakozi amasezerano yabo ahise ahagarara, ariko yongeraho ko batariyunze kuri M23 bazakomeza guhabwa ubufasha bwo kwivuza. Hari abanenze uyu mwanzuro bavuga ko guverineri yawufasha yirengagije ko bitakunda ko buri mukozi wa leta wese ajya muri Beni gukora abafite imiryango batabasha kwitaho bari kumwe muri Beni, abandi bakaba batabasha kubona abana babo bigira. Abasesenguzi bavuze ko bibaha imbaraga barwanyi ba M23 kuko bose uburakari bwabo bushobora gutuma bahita biyunga kuri uyu mutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa. Naho umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bw'Ubufaransa Marine Le Pen yamajwe n'urukiko gufunga imyaka ine ndetse no kwamburwa uburenganzira bwo kwiyamamariza ubutegetsi mu gihe cy'imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ishyaka rye n'abandi bantu bakomeye muri ryo bamijwe ibyaha byo gukoresha n'abasaga miliyoni 3 z'amadolari yari yatanzwe n'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Inteko y'Uburayi yatanze amafaranga yo gukoresha mu kwishyura abakozi bafasha abayigize mu mirimo yabo buri munsi. Le Pen n'abandi bantu 20 mu ishyaka rya Rassemblement National bakoresha mu nyungu z'ishyaka ryabo. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa buvuga ko Le Pen yakoresheje mu mafaranga yishyura abakozi b'ishyaka rye mu Bufaransa aho kuba bafasha abagize inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Bivuze ko inteko barateye inkunga ibikorwa by'ishyaka kandi bitemewe mu mategeko agenga uyu muryango. Umwaka ushize abashinjacyaha bagaragaje ko ibintu byari byafatiye Le Pen bidakwiye kuba indishyi y'ibihumbi 300 by'amayero ndetse n'igifungo ahubwo ko urukiko rukwiye no kumwambura uburenganzira bwo kwiyamamariza imyanya y'ubuyobozi mu gihe cy'imyaka 5. Ibihano nk'ibyo nibyo Le Pen yafatiwe ku itariki ya 31 Werurwe, bivuze ko atazahatanira kuyobora Ubufaransa mu matora ari imbere. Uyu mugore kandi yahanishijwe igifungo cy'imyaka 4 ariko ibiri muri yo ishobora gusubikwa, indi birakazanyuma yambaye ibikomo aho kujya muri gereza. Abasesenguzi muri politiki y'Ubufaransa bamye ko gukumira Le Pen mu matora ya 2027 ari ukuniga demokarasi. Bivuze ko ishyaka rya Rassemblement National rihita rishaka undi mukandida uzarihagararira mu matora. Naho muri Amerika Donald Trump yavuze ko atari matera urwenya bwavuga ko ashaka guteka manda ya gatatu nka perezida wa Amerika. Itegeko nshinga rya Amerika rivuga ko nta muntu uzatorwa inshuro zirenze 2, ariko bamwe mu bashyigikiye Trump bumvikanije ko hashobora kuba hari ubundi buryo bwo kubigeraho. Mu kiganiro na televiziyo NBC yo muri Amerika, Trump yabajijwe kuko bishoboka ko yashaka gutegeka manda ya gatatu, avuga ko hari uburyo ushobora kubikora. Yongeraho ati sinema gutera urwenya, abantu benshi bashaka ko mbikora. Trump uzaba ufite imyaka 82 ubwo azaba arangije iyi manda ya kabiri. Yabajijwe niba yashaka gukomeza gukora akazi ka mbere gakomeye cyane mu gihugu, mu gusubiza ati ngiye nkunda gukora. Aya siyo magambo ye ya mbere kuri iyi ngingo kuko muri Mutarama uyu mwaka yabwiye abamushyigikiye ko cyaba ari icyubahiro cye cya mbere gikomeye cyane ku buzima bwe gutegeka atari inshuro imwe ahubwo 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Ariko uyu yavuze ko urwara urwenya rugenewe ibitangazamakuru bitangaza amakuru y'ibinyoma, icyo akunze kwita fake news. Urebeye inyuma itegeko nshinga rya Amerika risa nk'iribuza umuntu wari wese gutegeka manda ya gatatu nk'ivugurura rya 22 rigira riti nta muntu uzatorerwa ubutegetsi bwa perezida inshuro zirenze 2 ndetse nta muntu wigeze kuba perezida cyangwa se gukora nka perezida imyaka irenze 2 kuri manda undi muntu runaka yatoreye nka perezida uzatorerwa ubutegetsi bwa perezida inshuro zirenze 1. Guhindura itegeko nshinga byasaba kwemezwa na 2/3 by'abagize umutwe wa Sena n'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Amerika no kwemezwa na 3/4 by'ubutegetsi bwa leta zigize icyo gihugu. Ishyaka Trump ni muri ry'abarepublikani rigenzura imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ariko ntifite ubwiganze bukenewe. Ikindi kandi ishyaka ry'abademokarate rigenzura ubucamanza bwo ku rwego rwa leta muri leta 18 kuri 50 zigize Amerika. Abashyigikiye Trump bavuga ko icyo mu itegeko nshinga kitaragaragazwa
kuva mu rukiko bavuga ko ivugurura rya 22 ribuza gusa mu buryo bweruye kuba umuntu yaturirwa manda zirenze ebyiri nka perezida ntirigire ikintu na kimwe rivuga ku gukurikirana bijyanye n'uko kubona ibintu gutya. Trump ashobora kwiyamamaza nka visi perezida n'undi mukandida wenda visi perezida wa JD Vance mu matora yo mu mwaka wa 2028 baramutse batsinze uwo mukandida ashobora kurahizwa kuba perezida wa Amerika. Ako kanya agahita yegura bigatuma Trump ahita afata ubutegetsi nk'umukurikiye. Steve Bannon utangaza ibiganiro mu buryo bwa podcast ndetse akaba yarahoze ari umujyanama ukomeye wa Trump yavuze ko yemeza ko Trump aziyamamaza kongera agatsinda. Yongeraho kandi ko uburyo nka bubiri bwo kubigeraho. Andy Ogles depite w'Umurepublikani uhagarariye leta ya Tennessee mu nteko ishinga amategeko yazanye umwanzuro mu nteko muri Mutarama uyu mwaka wo gusaba ivugurura ry'iteko nshinga kugira ngo perezida ashobore guteka kugeza kuri manda 3 igihe cyose zaba zidakurikirana. Ibyo yavuze ko Trump wenyine mu bahoze ari ba perezida bose bakiriho ariwe waba wemerewe kwiyamamaza gusa. Barack Obama, Bill Clinton na George W. Bush bose bategetse manda zikurikirana. Mu gihe Trump yatsinze amatora ya 2016 agatsindwa 2020 yongera gutsinda mu mwaka ushize 2024 ariko kubera ibisabwa byinshi kugira ngo habe amavugurura y'itegeko nshinga bituma icyifuzo cya Ogles kiba nk'inzozi gusa zidashoboka n'ubwo bwose cyatumye abantu bakivugaho. Daniel Goldman mu badepite bagaragara New York wabaye umunyamategeko mukuru mu gikorwa cya mbere cyo kugerageza kweguza Trump we yagize ati uku ni ukundi gufatira intera kubayo mu muhati ugaragara wo kwigarurira leta no gusenya demokarasi yacu. Niba abarepublikani bari mu nteko bemera itegeko nshinga bazamagane ku mugaragaro ibyifuzo bikomeye bya Trump byo gushaka manda ya gatatu. Bamwe bo mu ishyaka rya Trump n'abatekereza ko cyari igitekerezo kibi. Senateri w'umurepublikani Mike Warren wo muri leta Oklahoma muri Gashyantare umwaka yavuze ko atazashyigikira igerageza ryo kongera gushyira Trump muri White House. Warren yabwiye televiziyo NBC ati mbere na mbere sinahindura itegeko nshinga rya Amerika kiretse abanyamerika bahisemo kubikora. Drake muri wigisha amategeko agenga amatora muri kaminuza ya Notre Dame muri Amerika yavuze ko ivugurura rya 12 ry'itegeko nshinga rivuga ko mu bijyanye n'itegeko nshinga umuntu utemerewe kuba perezida ntashobora kwemererwa kuba visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gitekerezo cye muravuga ko ibyo bisobanuye ko gutegeka manda ebyiri bituma umuntu uwo wese wazitegetse adashobora kwiyamamaza kuba visi perezida. Yagize ati sintekereza ko ari amayeri runaka yatuma umuntu anyuranya ku gihe ntarengwa perezida ashobora kumara ku butegetsi. Jeremy Paul wigisha itegeko nshinga muri kaminuza ya Northeastern University Boston muri Amerika yabwiye igitangazamakuru NBS News ko nta nyungu zo mu mategeko zihari zo gutuma umuntu ategeka manda ya gatatu. Franklin Delano Roosevelt yatoye inshuro enye yapfuye muri Mata 1945 amaze amezi 3 muri manda ya 4. Ihungabana rikomeye ry'ubukungu ku isi ryiswe The Great Depression hamwe n'intambara ya kabiri y'isi byaranze ubutegetsi bwa Roosevelt ndetse akenshi bitangwa nk'impamvu zatumye amara igihe kirekire ku butegetsi nka perezida wa Amerika. Icyo gihe ingingo yo kutarenza manda ebyiri kuba perezida wa Amerika yari itarashyirwa mu nyandiko ngo ihinduke itegeko ahubwo yari umugenzo wakurikizwa kuva mu mwaka w'1996 ubwo perezida wa mbere wa Amerika George Washington yangaga manda ya gatatu. Bitewe n'icyo gihe kirekire Roosevelt yamaze ku butegetsi byatumye uwo mugenzi ushyirwa mu itegeko mu ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga ryo mu 1951. Reka nsoze magezeho mu mateka ya Thomas Rubanga umuntu wa mbere uburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mu bya ICC washinze undi mutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Benshi bamumenye mu makuru mu gihe yacirwaga urubanza mu rukiko mpuzamahanga mu bya mu Buholandi muri 2012 rwamuhamije ibyahererwaga runamukatira gufunga imyaka 14. Muri Werurwe 2020 bwasohokaga muri gereza y'Amakara Kinshasa aho kuva 2015 yaje gukomereza igifungo cyavuye muri gereza yire mu Buholandi. Yabwiye BBC ati nanye imbabazi kugira ngo mfashe kongera kubaka societe. Mu bya mbere yakoze agisohoka muri gereza yise ajya mu rusengero ari kumwe n'umuryango we n'abamushyigikiye. Thomas Rubanga w'imyaka 64 bivuga ko ari muri Uganda uyongeye ugaruka mu bitangazamakuru mu myaka inafunguwe. Yashinze umutwe witwaje intwaro witwa Convention pour Revolution Populaire mu kwezi gushize. Sharika kandi wungirije Thomas Rubanga yabwiye ibinyamakuru byo muri Kongo ko umutwe wabo ugamije guhindura ubutegetsi bwa Kongo no kugarura demokarasi mu gihugu. Mu mwirondoro wavuzwe mu rukiko buranishwa Thomas Rubanga yavukiye mu ntara y'Ituri muri 60 yinjira muri politiki mu ishyaka rya MPR ryari ku butegetsi bw'icyariza yarakiri umunyeshuri muri kaminuza y'Ikisangani aho yize amasomo y'ibijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire cyangwa se psychology. Nyuma yakomereje mu ishyaka rya UDPS rya Etienne Tshisekedi aho yabaye mu bakuru y'urubyiruko rwari igihe kinini. Thomas Rubanga wo mu bwoko bw'abahema yaje kwifatanya n'utwe witwaje intwaro Rassemblement Congolais pour la Démocratie ishami rya Kisangani Mouvement de Libération rizwi nka RCD-KMR wari mu ibiro ry'imitwe y'inyeshyamba hagati ya 1986 mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Nyuma Rubanga yagiye umutwe wa MRC wa Jean Pierre Bemba wafashwaga na Uganda mbere yo kugaruka muri RCD akanagirwa ushinzwe ingabo ariko 2001 yahise ashinga umutwe we yise Union des Patriotes du Congo. Uyu mutwe wa Thomas Rubanga wari ufatanije na Bosco Ntaganda n'abandi nka General Jacques Cyarigonza washinjwe ubwicanyi bukomeye
makimbirane hagati y'abahema n'abarendo aho ni mu ntara Ituri. Twahirwa yaje gufatwa n'ingabo za MONUSCO 2005 yorezwa i Kinshasa aho yabanje kurindirwa muri hoteli zikomeye, ariko nyuma y'amezi make yorezwa muri gereza ya Kinshasa. Muri 2006 Twahirwa yagaragariye arira ubwo yaragiye kuri izo ndege y'ingabo z'Ubufaransa imujyanire mu Buholandi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, aho yabaye umuntu wa mbere ufunzwe akaburanishwa narwo. Twahirwa yaburanye ahakana ibyaha aregwaga, ari ku rukiko rwamuhamije kwinjiza abana mu gisirikare no kohereza mu ntambara mu rubanza rwamaze imyaka igera kuri 4. Muri 2012 Twahirwa yakatiwe gufunga imyaka 14, imyaka ya mbere y'igifungo yayimaze muri gereza ya Rahe. 2015 agarurwa muri Kongo Kinshasa gufungirwa muri gereza ya Makari Kinshasa. Amakuru ava ko ari muri gereza ya Kinshasa Twahirwa yongeye kubaka umubano n'abantu bakoranye nawe mbere mu gihe yitegura gusohoka muri gereza. Nyuma yo gusohoka muri gereza yabaye hagati y'imijyi ya Kinshasa na Bunia mu ntara Ituri, asanzwe afite ijambo rikomeye n'abayoboke benshi cyane mu bwoko bwe. Atangira politiki buke bwo kugamije amahoro n'iterambere. Mu mpera za 2021 Perezida wa Kongo Tshisekedi yashyizeho itsinda ryiswe Task Force y'amahoro, ubwiyunge no kubaka Ituri. Yari igamije ahanini gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Ituri kuzishyira hasi. Tshisekedi yagize Twahirwa umukuru w'iryo tsinda. Mu kwezi kwa kabiri umwaka wakurikiyeho mu buryo butavuzweho rumwe, Twahirwa na bagenzi be 6 bari muri iyo Task Force bashimuswe n'umutwe wa Kodeko wari muri Ituri. Uyu mutwe warekuye nyuma y'amezi 2. Mu matora ya 2023 Twahirwa yatsindiye umwanya wo kuba umudepite w'intara Ituri, ariko komisiyo y'amatora iramusimbuza ivuga ko umuntu uhamijwe ibyaha atagomba gutorwa ibyo yamaganye. Nyuma yo kunanirwa gusubira muri politiki muri Ituri, muri 2024 Twahirwa yagiye muri Uganda avuga ko ahunze. Muri Gashyantare umwaka umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara Ituri yatangaje ko Twahirwa n'abafatanyije nawe bashinze umutwe w'inyeshyamba bari muri Uganda, kandi ko bafatanije n'Ventura bagamije guhungabanya intara Ituri. Gusa Shareka kandi wungirije Twahirwa mu kwezi gushize avugira i Kampala abwira Radio Kapi ko umutwe wabo wa Convention pour la Libération Populaire udakorana na Ventura. Uyu mutwe wa Twahirwa ufite ishami rya gisirikare ryitwa Force pour la Révolution Populaire, bivuga ko utaratangira ibikorwa bya gisirikare muri Kongo Kinshasa. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe ushobora kuba ikibazo ku mutekano ntara Ituri, kuko Twahirwa ari umuntu ufite amaboko n'abantu benshi bakoranye nawe barimo n'abakomeye muri politiki n'igisirikare cya Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo busanzwe bushegeshwe n'imitwe yitwaje intwaro. Loni yavuze ko irenga 200 ubukomeye muri Ventura ugenzura ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru bwite ku muryango wa Twahirwa wo mu myaka irenga 10 ishize nuko ari umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana 7.